Vanlalhruaia Saron Veng branch Hruaitu te Saron Veng Golden Jubilee lomna program kal zela Hruaitu Hlui te biang biak na nei turin kan ina miron len chil hi kalo lea amasayin YMA branch chunga lom thu ka sai tak meu ani kei hi Vanlalhruaia Ralte kania kum sang ka zakua somriat pariat le sang ka zakua somkua pakhat chungkhan branch Hruaitu office bearer sa than kania sang ka zakua somkua tanga somkua pakhat chungkhan Veng chung mi puite du saknein YMA president na kachela YMA president na kanan chel hian kan khotlang Hruaitu masate upasi chon zawate upa PH rual zakhu mate tin pural ding liana Tunah darlona high school zirtir tu omta te tin pastor silarin tluanga Tunah molung thu pastor bialwngtu te ani te hi branch YMA min chuasan kum malonia thaphan hle maya amaro chu ani omlo ma sela Hruaitu fel tak le thatak tak te min pe zela chu hunlai ke ni hunlai khan Hruaitu te president kan han ni tum khan puite hi vice president oma tin Vanlalhruaia secretary tin pu lalfang zawa te ani kha assistant secretary no oma tin pu HS dalton liana te ani de ka treasurer na an chel khan omania pathian hruaina le ompuina in Hruaitu ten he chanvo poimo tak minan pe ka kha hupur le maila Hruaitu fel tak le thatak tak te an lo zela chumi te zara chuan mual pholo le fello le thalo tak chunga kanan ti te po kha mual pholo wing kanan len chuak theinin ka hria kalom tak zet ani khang hun lai YMA president kanan ni hun lai khan kan soita kangin Hruaitu masate anhan kaliam athaphan hle na chungin kan soita kangin Hruaitu fel tak le thatak tak te anon chuak zela chuan I khang kan Hruaitu te malak na le impact na azara khan Kohhran le khotlang tawh na po athaem emani kan Hruaitu masate kha Kohhrana kan rawngbawltu pawimawh tak te ania chuan ani khan khotlanga hruaina hna anan thoktel bawk ania chuwang chuan khotlang le Kohhran tawh na duom tak mai khang hun lai khan kan han neya tu nueng kan ngai tu let le po hian khang hun laia khotlang le Kohhran kanan tawh na anga tha kha tu nuwa hian awang ta hle in hriata khang hun lai khan kan YMA te kan KTP te kan Kohhran kalphunga te khanin Kohhran Hruaitu antinan upa PH role zakhu mate KTP a leader ani laikan YMA president na te han thoka tin tangwal ralding lian te ani kha khotlanga YMA secretary na an thola in KTP lampanga te pastor silarin tluanga khanguna ka chuan tangwalarin tluanga kan timaya khang te khanin Kohhran lampanga KTP lampanga secretary na te han thoka tikhanin khotlanga rin tluanga te anan omkhan tangwal ralding lian te Kohhran lama KTP lama secretary han le boka tikhanin tawh na fel le thatak mai ka kanan neya chung hun laia ka ngai tu dan chuan khang hun lai khanin khotlang le Kohhran izar zomna thatak mai kan neya khotlang thilti te Kohhran thilti te hanin su le hanin dal deuh te po kha
ngai lo niin ka hria alom khop me tun lai hun a hianin han ngai tua han soi han englo chuan khotlang le Kohhran te po hi kan kal sang tialim o ti ngai dan te po om theinin a langin ka hria hei uaime po atirte atanga adin tu kan zo sap te po antum te khachu khotlang le Kohhran in zar zom na turata na Kohhran takadin ani nang khan khang kha kan Hruaitu ma sa te upa PH zakhu mate upasi chon zau te khan an lo hre hle mai ti hi karil ru om thina khang zui khan khuneng om chen kha kan han kal chawani a khang hun lai te kha veini he ka ngai tua khang tiang taka khotlang le Kohhran kan kal thei te po kha atul lein ka hria chu chu veini he thuma angdin kan soidu pakhat ani tin khalampang khachu du tok taila ke ni waime hun sang ka ko som ko pakhat chung te khachu kan veng din hun le kan veng om dan te chu khang hun lai mi te chuang hrevek kan ni a ke ni waime lai khanin ram ri le hemi chung chang vela hian ma kan la se me khung tui thiang te ne ka in dan na nuwa ram boundary buai te tin chinga veng ne na kan in kara boundary buai ate hian waime in tha kan tho ne me ma ahum hal na kong ate am hring hum hal na kong ate po thei top kan han chu thin kan ni a khang ra kal se ate po khan voini thleng te po hian kan waime Hruaitu te po helam kong a po hian ma an la chawin an pen chaw zel ani ti an hriat te hian alom om hle in ka shebok ani tin an khotlang nun kha siam that na konga engmo ri lo le har san tin reng khang kan khotlang ron chim buai tu ven le siam that konga khan waime ma kan na se ema zan khotei re ka duty te tin waime KTP ahu hawa han duty te khan te kha kan han nei thina khang te khanin waime le KTP in car nuam tak mai kan han nei thin khan ni a khan te kha tun huna hianin ti nun chho zel te po hi atulin ka hria khotlanga te Kohhrana te kanin man na zona pianga hian helampanga tawh na tha in lungrual na tha khan tiang kha kan nei apoi in ka hria tun huna hian khang hun laya kan Hruaitu te ti tak zeta an lo bei na le an lo ngai tu na khalampang ho tawh na that tak mai lo siam te po kha tun hun zela te po hian kan von nun that zel apoi in ka hria hei khotlang te Kohhran te ashan pa kal thei tak tak kan ni lo heng konga hian waime te pona thei top kan chua Kohhran te ne na tawh na tha tawh na fel le tawh na nuam kan siam te po hi apoi ani chung den te chu voinia hian kum som ruk na kan han thena hian kan rilru le ngai tu na se ka du ani khotlang siam that na kong ate Kohhran siam that na kong ate in lung rual taka phei khai rual taka ke kan pen ho lo chuan he kan veng te reu te hi tu ma mi siam that sak don lo waime ten hetia voinia Hruaitu Hlui kan ni na biang biak na minon Kawmna hian karil ru thilom lian tak chu he kan khotlang siam thatur hian me veng chung mi tu po hi kan tling tok kan tha tok ani ti hria in kan theina kan fin na kan thiam na zong te po hi khotlang tan Kohhran tan kan pe khi apoimo ani chu voinia hian thalai te po he zubili kan lomna huna hian kan in fui du na poimo chu ani voinia hian chung tiang taka kan ti thei chuan he khotlang a hian mason na tunai na sazokin tunaya thazokin mithiam tuna chuan hei thalai thiam tak fel tak le fing le thatak tak te kan nei chho zela heng mi te na thei to pa he waime diamond jubilee den chena
heng lom na program kan nei le kan thil ti na kong tin reng a hian in lung rual na thane he saron veng hi siam thaturin kan in bo sai so hi apoi mai ke ria chu chu voine hian kan soidu ani